Benta kasingi ka inyo tereng nailar arjar arpusaw ka KSU West Jaintia Hills District Unit ringkat bar ka KSU War Jaintia Circle kala le jureb ya ki benta ki thandaw ki am lempiang bat ki weidi ki jaka khaput bat kari Bangladesh na ka benta banya kendu bat ki nong yalam jong ki tai kishnong banya ther halor ka jinglong jingman halor ka jingjia ka kampo ying jong kari Bangladesh ha kani ka jinglet ya kendu kaseng kalayo banya mujing mut ya shibun ki mat ki bana kalyang kaseng bat ki dor barsnong nakasnong bat ka sangkilashem ya karai ban long ki balakre bane khun lang ya kinu kinu ki jingale lada ka long ha kanu kanu ka bentaru lada ki khar Bangladesh ki thmu ban wantur be an shakari ka jongi la ong ka kerwo kalayo ru bane kendo ya officer in charge jong ka infiltration dauki bat kalayo jingte baki brio na Bangladesh ki persang bandrung sa Meghalaya India Henry Kimyo Sho bandrung namar baka office migration jong ka Bangladesh ka khang kaseng kalayo ru banjurep ya kawai kasnong am lempiang ha ka babunsin ki khar Bangladesh ki yo alat bha bandrung sapo kari India kaseng kala kendu ru ya kinong yalam snong jong ka bakur badau ki balai thu baki khar Bangladesh ki lawan bantur ban khlong ya ki mau palat ya ka number mans lan 0 point bat kaseng gan sashim ya ka senjam na ka benta ban ya daya uput usam bat ka jingsong sngan kari bat ka jaj ban riu hibaro kawai benar-benar sepenting masa lais lo yang ke nang lais persen yang kada ki buku minit banane tapi dan kadang-kadang pilapan pun yang ngaruh itu ya kan nang ngukor nak ada menit ada ya kan nang ngukor itu ay banwan ya rapid hindi bentuk mesin tidak kan registrasikan mak ini nak yang special 0 point kene kadiga nomor selang Subola minta kene dadon ke meeting jong BCF bagi lebih jadi ini dia akan meeting kapal pada buat 0 point gini ya institution kata daw long tapat di yok mon naka daw long ba kamdon sarkar daw bisa long ki yok mon no institution sida si 0 point daw bisa dan sarkar tempat dia ban one piece ne ni institution po dan don sarkar isi kabul ada na kanyang ala benin tagiwan yawan sini